Motoro wetsa dumela tlhatsebe wa mogela dikgang tsa BOTSWANA television tsa nako ya bongwe mo motshegareng re di gasa ka tlhamalo go tswa toropokgolo ga borone na ke joe mothibi ga ke esi ke na le tshepiso sekolo yo tla diranolang ka puo ya diatla a re di simololle ka ditlhogo. Tautona Dr. Mokgweetsi Masisi a re barutabana ke konokono mo go fitlhelele maitlamo a tebelopele ya setšhaba ya 2036. Kurithamaga ya Digital Transformation Coordination e kgothadiwa go netefatsa fa maranyane a godisa itsholelo ya lefatshe leno. Tsotlhe di le malalaolaotswe ko serowe go tshegetsa lebelo la SETSWANA Commemoration Half Marathon ka matlhatso. Tautona Dr. Mokgweetsi Masisi a re barutabana ba lejwa e le konokono mo maitlamong a puso a tebelopele ya 2036 a ikaelelang go netefatsa fa go nna le tswelelopele ya botlhe. Tautona Masisi a re gore lefatshe leno le fetoge go nna la itshololo e ikaegileng ka dikitso ke fa barutabana ba diragatsa seabe sa bone ka botswapelo. Tautona o ile se mosong ono kwa letsatsing la ipelelo seabe sa barutabana kwa Lobatse. This overarching goal of transforming into a knowledge-based and diversified economy as a vehicle of achieving prosperity for all places a key responsibility on our education sector. Precisely, you, teachers, as agents of the desired transformation outcomes. So you are central to this. Teachers, therefore, have a critical role to play in ensuring that no child is denied equal opportunity with others to undergo quality educational experiences that impart unto them the relevant skill sets and knowledge needed for economic transformation and a balanced social development. I personally have a lot of trust in you to deliver, and today's ceremony bears testimony to the caliber of the profession in which we have placed this responsibility. Tona wa thuto le tlhabolo dikitso Dr. Douglas Thebo ga litse seabe sa barutabana mo go netefatseng gore baithuti ba tswelela ka thuto ya maemo a ntlha go sa kgathalesege dikgwetlho tse di leng teng mo mogameng wa thuto. It is indeed an honor to have you amongst us as we celebrate the 2024 National Teachers' Day celebration under the theme, I quote, "Positive Teacher Mindset, Key to the 21st Century, Elena at Law School." Ladies and gentlemen, this year's celebration is especially momentous as we have the privilege of honoring 200 exceptional teachers with Excellence Awards. These awards represent not just the achievements of those outstanding individuals, but also the dedication, passion, and hard work of all teachers across our nation. Each one of you here today have made a significant impact in your classrooms and communities. And today we celebrate your unwavering commitment to education. Today we celebrate not only the excellence of the award recipients, but also the collective spirit of our teaching community. Your dedication goes beyond the classroom. It shapes the character, dreams, and aspirations of our learners. You are mentors, guides, and role models, and your influence extends far beyond the subjects you teach. Just yesterday, Your Excellency, re ne re le ko Good Hope, matitšhara ba ba ha segolobogolo ba ko Southern Region, re ne re aba a block of classrooms. Ye ba contributileng from their salaries. Tsa ba namballa gore di ko tlase, but they did not complain, but they contributed. Re tswela ka tsa letsatsi la barutabana tona wa thuto le tlhabolo dikitso Dr. Douglas Thebe a re ntlo ya borutelo ya bana le bogole ya goang kwa sekolong se se botlana sa Good Hope Primary e tle ka nako e maleba e lefatshe leno le inakantseng le go dira ponelopele ya lone ya go netefatsa fa motswana mongwe le mongwe a atlega a sa tlogele ope kwa ntle. Tona Thebe o buile se jaaka ne a ile go lekola ntlo eo e abiwang ke barutabana e le tsela nngwe ya go direla setšhaba jaaka ba ipelela letsatsi la bone. A re utlwa Pearl Pudhudu. Barutabana ba kgaolo ya borwa ba abetse sekolo se se nang le baithuti ba bana le bogole ba le 30. Ntlo ya borutelo ya bana le bogole
ebile le ya ntlha mo kgaolong se ile tsela nngwe ya go direla setšhaba jaaka ba ipelela letsatsi la bone. Tona Letsholo Thebe a re go agiwa ga ntlwana e ya borutelo ke tsela nngwe ya go supa fa lefatshe leno le tsaya tsia bana le bogole le gone go netefatsa fa ditshwanelo tsa bone di tlotliwa le go diragadiwa. Go agiwa ga kago e ga se fela go thiba phatlha mo dikagong tsa rona tsa thuto, mme gape ke go tlhomamisa maitlamo a setšhaba sa rona go tshegetsa tshwanelo le seriti sa mongwe le mongwe go akarediwa le ba ba nang le matlhoko a hapegileng a thuto. Sekolo sa rona ke sone se tlhabologang thata ka e kare ke sone hela jaanong se setseng se na le kago ya go nna jaana. Lephata la thuto le gatelela fa le ikaeletse go neela bana thuto e maleba ebile se ke seabe sa bone mo go tlhabololeng itshulelo ya lefatshe leno. Hantse tsa a re tšhentšheng tse e leng gore di re rutile gore re tšhentšhe dikakanyo re simolole re lebelele dilo sešwa e be gore dira gore e be re akanya gore ra go dira project ya bana ba ba tshelang ka bogole mo kgaolong ye. Thuto ga e ka ke a kgonwa hela ke puso, ga e ka ke a kgonwa hela ke Ministry of Education. E tlhokana le go tshwaraganelwa ke bana le seabe botlhe, e ka nna batsadi, e ka nna dikompone. E re lentswa boeteledipele jwa thuto mo kgaolong ya Good Hope ba ne ba itumelela kago e ba ne ba supa fa ba lebagane le dikgwetlho di tshwana le go wela tlase ga maduo. Banna mo matlong a sa kgatlhiseng, matlo a bone ga nna sentle, tse dingwe ke dikago tsa bogologolo tse di batlang gore di beye mo seemong sa gompieno. Bana ba rona go na le ba e leng gore a ka nna utlwa mo go kgwabua gore ba tsena ka di-shift mo matlwaneng a borutelo. Setšhaba se rotloeditswe go nna le seabe mo thutong ya bana ba bone ka go tshwaragana le puso. Pearl Puduhudu, PTV News, Good Hope. Mokwadi mogolo wa go tautona mme Emma Pelotletse o go thaditse khuduthamaga ya maranyane ya Digital Transformation Coordination Board go netefatsa gore lenaneo la go godisa itsholelo ya lefatshe leno ka maranyane le beilweng ke tautona Dr. Mokgweetsi Masisi la diragadiwa go tlhabola matshelo a Batswana. Mme Pelotletse o na bua kwa phuthegong ya khuduthamaga eo e a leng modulasetulo wa yone Maabane Mono Gaborone. Go tlhabolola itsholelo ka tiriso ya maranyane ke letshego la boraro la tlhomontšha e beilweng ke tautona Dr. Masisi, mme khuduthamaga ya maranyane e tlhophilwe jaana go netefatsa gore tiriso ya maranyane mo makalaneng otlhe a puso ya tlhabololwa go tlhofofatsa ditirelo. Maikelelo a phuthego e ke go itsaya motlhala le go tswa ka megopolo e ka tokafatsang boikarabelo jwa bone. Our nation must be placed at the forefront of emerging technology assimilation. Lefatshe la rona le tshwanetse la digwaga kwa pele mo tirisong ya maranyane a tlhabologileng go netefatsa gore bodiredi bo a gola ebile bo a tlhabologa mme ebile bo tsamaelana le kgolo ya itsholelo jaaka le keletso ya rona ya go itlhelela maitlamo a tebelopele ya 2036. Go nna teng ga khuduthamaga e go botlhokwa ka gore baeteledipele botlhe ba ba tsileng fa ba tla bo ba abelana botsipa go goga lenaneo la diphetogo jaaka le baeteledipele jaana le tshwanetse la etelela maitlamo a go fetola le go godisa itsholelo e tsamaisiwang ka tiriso ya maranyane a segompieno. Our economy through the adaptation of assimilation of the fourth industrial revolution technologies, including the famous artificial intelligence, blockchain, and other digital technologies, to name the list. Lefatshe leno le santse le na le kgwetlho ya ditirelo tse di sa kgotsofatseng mme khuduthamaga e ya re dira gotlhe go tokafatsa bodiredi ka tiriso ya maranyane. Dikgang tsa mamang tse re neng re buisanya ka tsone jaaka le bokopano jwa rona jwa ntlha di ne di akaretsa go buisanya gore dikomiti tse re ikgaogantseng ka tsone mo khuduthamageng e jaaka tsekai tsa thuto tsa kgwebo gore di tla bo di dira jang go netefatsa gore di ntsha maduo a boikarabelo jo ba bofilweng jwa go godisa itsholelo ka maranyane. Go gatela pele mo go atlegeng ga Botswana yo tlhabologileng ka maranyane,
puso e ne ya simolodisa lenaneo la smart bots le le tlisitseng diphetogo mo bodireding le setšhaba ka kakaretso. Ke Kantse Khumalo, Botswana Television, Gaborone. Puso ya lehatshe la Botswana ka ya fa tiriso ya maranyane le temane ya lehatshe leno mo isagong mme ke ka moo go leng botlhokwa go beeletsa mo go yone go ralala megama ya itsholelo mono gae. Se se tlhalositswe ke tona wa ditlhaeletsano dikitso le maranyane re thulaganyo segokgo ko tshimosong ya phuthegokgolo ya People and Data 2024 Conference e neng e tshegeditswe ko motseng wa Tlokweng. A re utlwe Mojadi Mokibelo. Maranyane le dipatlisiso ke mangwe a maikalelo a lehatshe leno la beileng ko pele go inaakanya le tiriso ya one go akaretsa le lenaneo la thomontšha la ga tautona gore mananeo a dithabololo tsa lehatshe leno a lemogwe go botlhokwa go inaakanya le ditshwetso tse go dirilweng dipatlisiso tse di tseneletseng di ikaegile ka maranyane mephuthego e tshwana le e ya bo e araba seo. These platforms afford diphetogo tsa mothale o di taka ditharabololo go tswa mo baitseanapeng ba ba garologaneng tebang le go somarela le tshireletsego ya tiriso ya maranyane melao ya tiriso ya maranyane gareng ga tse dingwe ke batla go le tlhomamisetsa gore puso ya lehatshe leno e tsepame go nna le seabe se se kwa godimo mo dipuisanong tsa mothale o. Around these issues. Kgolo mo tirisong ya maranyane ke konokono mo go direng dipatlisiso le go taka ditharabololo tsa dikgwetho tse di mo kgaolong ya Aforika. Governance also relies on data. Puso e dirisa maranyane go thomisa gore dilo di direlwa mo pontsheng go akaretsa tirisano le makalana a ikemetseng mo go diriseng maranyane se ka thusa go taka ditharabololo tebang le go tokafatsa tiriso ya maranyane ga mmogo le go thomisa gore melao e diragadiwa ka ga tshwanelong. Bana le seabe ba ba maleba ke karolo e tona mo itsholelo e ikaegileng ka maranyane. Ke bona lehatshe leno le tsweletse sente mo go inaakanya le go thama mahelo a konokono a bolokang dikitso ka tiriso ya maranyane mme se se tshwanetse sa opelwa le go cloud systems to store the information. The work that more and more of us are putting into ensuring that our government go botlhokwa gore re akaretse megama e garologaneng ya puso ga re inaakanya le tiriso ya maranyane mo dithabologong tse di diragalang. To also adapt and adopt some of what's working is very critical. Phuthegokgolo e ya malatsi mabedi akaretsa lehatshe leno le mahatshe a mangwe a mathano a South Africa, Kenya, Uganda, Democratic Republic of Congo le la Nigeria mme e sologetswe go itebaganya le dikgang tsa mmang tse di tatang ka tharabololo e tsepameng go ka araba matshwenyego a lebaneng ya Aforika ka bophara go lebilwe tiriso ya maranyane. Mojadi Mokibelo, Botswana Television, Tlokweng. Fa re tswela motseatona mo ofising ya tautona mme Boitumelo go fa modimo a re meletlo ya maitiso ya go supa ngwao ya lefatshe botlhokwa ka jaana e tiisa botsalano gareng ga ditšhaba tsa mafatshe ka go farologana. Mme go fa modimo buile se kwa moletlong wa ngwao o neng o tshegeditswe go letla baeng ba ba mo lefatshe leno ba phuthego ya maemo a kwa godimo ka dikgang tsa ditswammung mo kgaolong ya Aforika go akola mmino dipina le dijo tsa Setswana. Motseatona o tlhalositse fa maitlamo a kgaolo ya Aforika 2063 le one a rotloetsa mafatshe go somarela dingwao tsa one. Moletlo o ne o tshwerwe kwa lefelong la mabolokelo a ditso tsa lefatshe leno maapane Maitsiboa. Africa has risen to the cause of a very interesting and ambitious agenda, which has not only gotten us excited as a continent, but the whole world. We are in pursuit of a mega agenda of an integrated Africa, Agenda 2063, the Africa we want, which is the vision set by the African Union, our African leaders. In the context of aspiration number 5, we aspire for an Africa with a strong cultural identity, common heritage, shared values and ethics. This aspiration seeks to ensure that Pan-African cultural assets such as heritage, languages, music festivals, and the arts, to mention just a few, are fully safeguarded and that they become instruments of unity and intercultural understanding, and of course, a source of commercial value.
Motsatona wa lephata la thuto le tlhabololo dikitso mme Naniki Makwinja o solofeditse banni ba motse wa Sojwe fa sekolo sa diatla sa Construction Industry Trust Fund ampo CITF se mo motseng wa bone se tla ntšhafadiwa go nna mo seemong sa go amogela baithuti o ile se mo phuthegong ya kgotla e tshwerwe ke mo palamente wa kgaolo ya Letlhakeng le Phephe Rally Kable a re utlwa Elise class. Mo ngwageng wa madi wa monongwaga lephata la thuto le tlhabololo dikitso la betso madi a ka tshwara 15.5 billion ka maikaelelo a go tlhabolola thuto le go mekamekana le dikgwetlho tse dikolo di iphitlhelang di le mo go tsone go ralala lefatshe ka bophara ka jalo sekolo sa diatla sa CITF mo Sojwe ke sengwe sa dikolo tse di beilweng leitlho go tlhabololwa se baakanyediwa go ka simolola go tsena mo tirisong tota brigade o bo re tshwentse hela thata ka gore tse bo digela kana ha ke tsora bo setse bo hitile 5 years bontse bo le bo sa tswelele ka gore maikelo a bone ne le gore bana ba tsileng go tsena ka ba setse ba simolotse go e baakanya ona ra bolo gore e hele ga ile gore ga ba ise ba isimolle e tlebe le madi a dia a bone hela ka gore madi one a dule gore sekolo se sa diatla sa CITF se hele bana ba tle ba bone go tsena sekolo. Ntšhafatso ya sekolo se ke nngwe ya ditlhabololo tse di tsweletseng mo motseng o mme banne ba kopile gore kokelo ya bone e godisiwe go ka bereka bosigo jotlhe go tlamela motse wa Sojwe le e mabapi. Kwa re kgona go nna beke yo thela go sena motakang ka la ka bona go le maruana tsho hape wo heta tsho ya no ne re kopa le yone backup generator yone eo ka tsela e ntseng ya ya Sojwe ga ena koloi ye ka thusang ditleliniki tse dingwe jaaka le tsholeditse le re 24 hours e tshwanetse nne le koloi ye nnang ha ye ya emergency ye metseng gore ga e ka re tse di mo dikgaolong di ga sala go nna le sengwe ro keditse madi mo lephateng la botsogo ro keditse madi le bile tsone di ambulance se di bile melemo mo dipateleng mo ditleliniking gore dilo tse di a tlhokega ke dilo tse di botlhokwa se tshwanetse ra nna le tsone mo Sojwe. Rekabli o tsweletsa a tlhalosa ka melao e dirilweng kwa parlamenteng gore mo mathateng a ditagi bana ba rona ba simolotse go ja ditagi tse e leng gore di re a re tshwenya re dirile melao ba gaetsho ko parlamenteng e thata ya ditagi gore ga batho ba tshwarwa ba te ba tseelo dikgato. Banni ba rotloeditse go inakanya le mananeo a puso ka go farologana ga one go tlhabolola matshelo a bone. Lizzy Class, BTV News, Sojwe. Mokaganyi wa ditirelo tsa botsogo ko Maung Dr. Sandra Maripe a re tsatsi la mafatshefatshe la bolwetse jwa vitiligo le rutuntsha ebile le rotloetsa setšhaba go akaretsa ba ba tshelang ka seemo seo le gone go thusa botlhe go tlhaloganya gore bolwetse jo ke eng sentle. Dr. Maripe a re letsatsi leo gape le ntsha mo pontsheng dikgwetlho tse batho ba ba tshelang ka vitiligo ba kopana natso a bo le thusa go netefatsa fa ditshwanelo tsa bone di sa gatakiwe. Letsatsi la mafatshefatshe la vitiligo le ne le tshwaretswe kwa Maung bošeng jaana a re utlwa tla sa one ke neilwe. Letsatsi la mafatshe la vitiligo le tshwarwa ngwaga le ngwaga lefatshe ka bophara ka Seetebosigo a thola 25 fa e sale ka ngwaga wa 2011. Segopotso sa mono ngwaga ya boele sa boraro se go gwa kwa pele ke mme Mbuluki Lady Seloka kwa Maung yo tshelang ka bolwetse jo mme bile e le molwela ditshwanelo wa vitiligo yo ga sa mmelaetsa ya vitiligo mo maranyaneng. A re letsatsi lengwe le lengwe mo go ene ke sebaka sa go thagisa setšhaba ka bolwetse jwa vitiligo. Let us embrace their uniqueness and advocate for a world that celebrates diversity and inclusivity by encouraging education. Vitiligo e dira jaaka segopotso se se bonolo sa gore go se kgathalesege mmala wa letlalo la motho kana tebego ya gagwe mongwe le mongwe o na le tshwanelo ya go tutiwa go amogelwa le go fiwa sebaka se se lekanang mo sengwe le sengwe se se dirwang. That regardless of one's skin tone or look, everyone deserves respect, everyone deserves acceptance, and everyone deserves an equal opportunity. I love how the theme aligns with. Fa ke sana go tswela mo pontsheng ke ne ka tsaya tshwetso ya gore ga ke togele ba bangwe kwa morago.
Mo nakong e e fetileng ke ile ke a lebanwa ke dikgwetlho di le dintsi mme ke ne ke a tshwenyega thata mo maikutong. Ke leka go thusa batho ba ba nang le bolwetse jo ka go tlhomamisa gore ba kopana le batho ba ba maleba. Where I raise awareness about the condition. We are different, but we serve a purpose. Rothe re farologane mme re na le maitamo a le mangwe fela, ka jalo le fa o ka tswa o tshela ka bolwetse jo kana nnyaa go na le sengwe se Modimo a batang gore o se rute batho ba ba mo lefatsheng. Communicate to the people on earth or to express. Batsadi ba bana ba ba tshelang ka vitiligo ba ne ba amogana maitemogelo a bone ka bolwetse jo. Mo ngwaneng ga go botlhoko go tšhabe go tšhentšitse le talo hela. Go re ga ba ka go bolela ga gona go pa ka reng ha tsoga ba re go mo go pisa tlhogo kana batho ga bone kana eng ke seemo se le gore ba tshela ka sone. Ha rona re le mo lapeng re ba neela support. Re sa re ba leba ka kuto botlhoko. Ra ge ditlhaloganyo tsa rona le megopolo ya rona re be re tamomono wa gore a re buildeleng batho ba foundation go tswa mo malapeng gore ha ya go nte kwa a ba itse gore me gone ha ile gore go na le go ke sa amogelweng teng me hela go lapeng gone ke amogelwa. Dr. Sandra Maripe o na rotloetsa setšhaba go ema nokeng batho ba ba tshelang ka bogole. Atlasaone ke neilwe Botswana Television Mau. Tla ke di be khutlo gone fa ke tle ke stele city ke a gakwa mogaka wa tsa metshameko go rabege. Ke go lebogetse mo TV ka pego eo ya dikgang tsa Setswana e neng e dule di atla o e dira ka maatla metlho mo tsona e tshoki bidiwa hela go te city ke aga kwa ke tla go wena ka dikgang tsa metshameko tse tsone di reng morulaganyi wa lebelo la SETSWANA Khama Commemorative Half Marathon Botshelong Thaga a re dipaakanyo tsa lebelo leo di tsweletse sentle le kgatlhego ya go phadisanya kwa go lone e go godimo. Lebelo leo le maikalano a lone e leng go tlotla le go ipelela botshelo jwa ga tautona wa ntlha wa lefatshe leno. SETSWANA Khama le rulaganyeditse go tshwarwa kwa tautona yo a tlholegang teng kwa Serowe ka moso. Lebelo leo le solofetse go kopanya tšhaba ya lefatshe leno le bana le seabe ka go farologana go gakologela mogaka yo a nang a tumile ka go rotloetsa kagiso, tshwaragano le tswelelopele mo borwa jwa Aforika le go feta. Ga re dira one commemorative marathon kana go ra re tshwantse re ganele thata mo the commemorative aspect. Re na le jalo le mahelo a leng gore SETSWANA Khama o ne a tutile thata ko Serowe. 21.1 km route ya rona e heta mo kerekeng ele e thuseng go aga tšhaba ya Botswana LMS London Missionary Society e ta heta ka museum ono teilwe leina e lengwe la Khama Memorial Museum ko Serowe. O boya ko letamo gone ko lehelo le leng gore ke la morahi wa ga Mmangwatu le la agilweng ke morahi wa Masokola letamo la tele le ditswa ka Botswana ka la agilweng ke morahi ka mpo mophato wa Masokola. Go solofetse batabogi ba feta sekete go iteisana borathano ka lebelong leo le gape le tla thusang go tsosolosa itsholelo le go bapatsa bojanala jwa motse wa Serowe le metse e mabapi. Se se ra gore le mahatsothe a utlweletse mokgosi ya gore ko Serowe go na le go celebrate SETSWANA Khama. Re bua ka mahatsa a ka tshwara lesome a ile gore a se sa ikwadisitse United States of America e tana le baemedi, United Kingdom e tana le baemedi, Africa Borwa e tana le baemedi, Mozambique e na le baemedi, Kenya e na le baemedi. Ke mahatsa a ile gore ha re ka letedisa ka mothala bo Lesotho SETSWANA Khama o nile le tomagano ya baeteledipele go sireletsa seriti sa lehatshe lothe la Botswana, seriti sa Sadeke, seriti sa Africa le lehatshe lothe ka kakaretso. Lebelo leo le kgaogantshwa ka dikarolo tse tharo e leng ya mammanya 21.1 kilometers, 10 kilometers le la 5 kilometers. Lebelo la 21.1 kilometers la go simolodisiwa ke tautona Dr. Mokgweetsi Masisi a patilwe ke mohumagadi wa gagwe Neo Masisi le mookamedi wa Halfway Toyota Ryan Gorobla. Mothusa tautona Reslam Batsogwane le mookamedi wa Orange Botswana Mennene Meiga ba simolotse la 10 kilometers. Fa tona wa ofisi ya ga tautona Reka Bomorwaeng le Kgosi Serogo la Seretse ba ya go tlhagolela la 5 kilometers. Go tla nna gape le lebelo la 10 kilometers le le tla phadisanelwang ke bana le bogole.
bafenyi ba 21.1 kilometers mo go borre le bomme ba ya go neelwa 20,000 pula fa mo go la 10 kilometers ba tla lebogiwa ka 10,000 pula mme mo go la 5 kilometers ba tla bona 5,000 pula. Madi otlhe a tla abelwang bafenyi botlhe a akanyediwa go 375,000 pula. Tlamelo Montshusi, BTV Sport, Gaborone. Mo go tse dingwe mokwaledi mogolo wa lekgotla la Football Union of Botswana ke gore FUB Khosana Masaseng a re ba dumelane le lekgotla le le okametseng kgwele ya dinao mo nogaela Botswana Football Association gore batshameki ba setlhopha sa setšhaba ba nne le dikontraka tse pedi e leng ya tlhokomelo ya batshameki le ya boitshwaro jwa bone fa ba le kwa setlhopheng sa setšhaba. Tumalano eo e dirilwe kwa phuthegong kgolo ya lekgotla la FUB Bosheng. Tumalano tse di ya go bereka thata go thabolola le go tokafatsa tirisano ya batshameki le lekgotla la Botswana Football Association ka nako ya fa ba bilediwa mo kampeng. Re tsentse standard contract for national team players gore yaanong batshameki ba ta nna le tshiamelo ya gore ba saene kontraka e supang gore go sologetswe mo go bone le BFA e itama gore ta diraeng e se ba direla. Go na le dikgang tse bogolo yang gone mo ya national team go na le dikgang tse di santseng di eme gompieno jaanong kontraka e ke gone go hemela batshameki mo goreng lekgotla la BFA le tamega go dira eng for batshameki le bone batshameki ba tamega gore ba direng. E nngwe re e tsetsweng ke yone tumalano e ntšha ke mo re go bitsang code of conduct ya batshameki gore ha ba le mo setlhopheng sa bosetšhaba ba sologela gore ba ka itshwara yang ba dira jang ha bana le boikuelo ba botsenya jang. Mo go tse dingwe dinthakgolo tsa phuthego eo batshameki ba beile pele lekgotla la FUB dikgang dingwe gore ba di rarabolole. Ke gore re rulaganye gore re go bua le dithopa re ba etele re go ba tlhalosetsa dikgang dingwe tse di amang batshameki ka gore go lebega go na le ka ha ba sa utlwaneng bo bone ka tsone. Ya bobedi ke gore na ra tsena mo tumalanong le ba CITF yaanong batshameki ba kopile gore go atolosa molaetsa ba batla gore re hithelele ko dithopeng ka bongwe gore batshameki bangwe ba ta ba potse dipotso ha ba ka tlhokang go tlhalosediwa teng. Ya boraro ke gore jaaka liki ta isimologa yana batshameki ba kopa gore ka gore bile go supagala ena le sponsor a re tokagatse bo dikatso tsa bo man of the match bo player of the season yalo le yalo gore le bone ba tabatie mokole go heta mo dikganyeng tsa kgaisano. Mme ya bone ke ya gore re bate methale yotlhe ya gore re ka tokagatsa yang seemo sa pereko. E re ka paka ya go kwadisa le gore ke sa batshameki e simolola kgwedi e tang e rogwa batshameki le dithopa ba gakolotswe go dira thulaganyo tse di maleba tse di ka berekelang bobedi jo go hema diemo tse di ka bayang bobedi jo ka fa mosing. Re gakolola thata batshameki ga mmogo le dithopa gore ha o setse ka 6 months o ka simolola dipuisano tsa go bata go ya ko teng kana go tswelisa ha o leng teng o ba akanyetsa marulana pele gore re kana go eo ha go bulelwa theko le thekiso o bo itse gore mo tshiamelong ya gore o ka joina sethopa kana o ka tswela le sethopa se o nang le sone. So mathata a mantsi a re iphitlhelang re a bona ke gore dithopa di nna go itlhele motsotso wa bogelo e be le ya ka ba kgaogana le batshameki kana ba bata batshameki ba bangwe. Lekgotla la FUB le tsweletse ka go emela tekatekano ya batshameki ga mmogo le ditshwanelo tsa bone mo maitekong a go tokafatsa seemo sa bone sa pereko le bahiri ba bone e leng dithopa. Kagiso Molele kwa BTV Sport, Gaborone. Re ntse re lemogotsa kgwele ya dinao setlhopha sa leki ya Botswana Premier sa VTMC go getse morago mo bolokong jwa Botswana Premier League ntateng ya dikgwetlho tsa letlhoko la madi le didirisiwa. Setlhopha sa VTMSC se tsere tshwetso ya go emisa go tsaya karolo mo mererong ya tsa kgwele ya dinao mme ka jalo setlhopha se tla se tseye karolo mo pakeng ya 2024-2025 ya Botswana Premier League. Go ya ka mookamedi wa setlhopha Vincent Mafuta letlhoka la ditlamelo bogolo jang madi go bakile gore go nne bokete thata go tsaya karolo mo metshamekong ya maemo a ligi e kwa godimo ya Botswana Premier. The current atmosphere and dynamics of local seemo le selebego sa kgwele ya dinao monogae se re supegeditse gore se re neng re leka go se aga se thata mo nakong eno go tsamaisa setlhopha mo liging ya Premier go tlhoka ditlamelo le ditshenyegelo tse di ka kgonwang ke ditlhopha tse di tsenang mo seatleng fela. Unfortunately, only a few clubs can afford that.
le ntse setlhopha se kgonne go fetsa mo maemong a barataro mo pakeng e sa tswang go fela ya ligi ba tsere tshwetso e go sireletsa seriti sa bone le sa kgwele ya dinao ga mmogo le go supa lerato la bone mo motshamekong. Football is known. Kgwele ya dinao e itsewe e le motshameko o montle mme bontle bo ka seke bo bona ga go nang le tlhorontsho mme bo ka bona ga go nang le tekatekano le tolamo mo melawaneng e e tsamaisang. About the rise of the underdog. E re lentswa setlhopha se santse se ise se phatlaladiwe go santse go emetse ba ba ka itshupang fa ba na le kgatlhego ya go se reka. Mo nakong eno VTM e tsweletse ka go buisana le batshameki le maloko a setlhopha go rarabolola isago ya bone. Ga re se re rekisa maemo a rona a ligi ya Premier fela re eme jalo go tsena mo dipuisanong le ope fela yo ka kgatlhegelang go reka maemo ao. Status. Go ya pele VTM ba re ba ikaelela go bereke mo go tlhabololeng kgwele ya dinao go tswa kwa moding ka go bereka le bana ba ba dingwaga tse di kwa tlase le go ba fa lefelo le le faphegileng la kgwele ya dinao. Ntle le dikgwetlho tse ba tsamaileng mo go tsone gone mme fela ba ithutile go le gontsi mo nakong ya bone go Botswana Premier League segolo jang itshireletso ya batshameki le tsa botsogo. Bamelekoma BTV Sport Gaborone. Ha re gatela pele mokatisi wa setlhopha sa setšhaba sa motshameko wa beach volleyball Agisana Nkurwana a re lentswa setlhopha seo se reteletswe ke go iponela phatlha kwa metshamekong ya di-olimpiki ba itumelela ka fa se tshamekileng ka teng. Nkurwana a buile seo setlhopha se goroga go tswa kwa Morocco kwa se neng se tsene kgaisano tota ya continental beach volleyball. Setlhopha sa Botswana se sa agilweng ka bobedi jwa ga sekao Jack le George Chizwaniso se feditse kgaisano e maemong a bothano morago ga go latlhegelwa kgatlhanong la Aforika Borwa mo dikwatafinaleng. Setlhopha seo se kgonne go fenya metshameko ya sone yotlhe ya dithotshwana kgatlhanong le Cameroon, Kenya, Togo le Gambia. Kana ga o gakologela la sente malobaneng tse re tswa ko di-All Africa Games le rone re tsa bronze medal competition e go ya re go tsweng ko bronze medaleng ole mahatshe a ipankanya tota mo le gore gompieko ne le mahatshe different almost o thothi hela le gore le rona re itse gore go ntsi mo gone re bona re tawa re ngone re sa ipankanya go lekane but mme hela yone the name of Botswana was felt thata go competition even though re ne ra hela re le number 5 but how ka go kolola senta from our zone team ne le 3 from our zone number 2 inele ke number 2 inele Mozambique number 3 bena South Africa le re ke yone re ntsha mo di quarter finaleng and then number 4 bena Togo, number 5 bena Botswana ka bona 3 teams from our zone di mo the top 5 of Africa go bontsha la re zone ya rona tota is one of the zone e le gore e thata tota bobedi jo bo boletse fa kgetsano eo e ne le mashetla. So given the time in rona ke tsa kere it wasn't enough for preparation because my heart's worth almost the top 4 teams and the qualified the world championship ne di le go ikatisa konte as compared to rona ne re mo ga hela so bone they had more time go ipankanya gona le rona so that's why get competition at ne dinalo tota and then pool ya rona our group games. Yes, the teams were competitive. It's just that I never respect the starter because some of the teams are some so the fact that a lot of team Botswana ka bo gone hela be go ba frustrate go ba simola ba nna le tsholetse that's why bona go ile ga nna motho gore re kgone go win games rona so ke sa group stage. Setlhopha seo se latlhegetswe ke motshameko le mongwe fela go kgaitsanong eo se mo sa ba boletseng fa sta ba thusa go a pele. Go bua nnete hela I'm happy about how ka re tshamekileng ka teng na le my partner re kgonne go gola ka gola le tournament la ka re ne coach a rona a re advice a re bolela gore guys we have to break the ceiling ha ceiling e leng teng we try and break it so each and every competition I think we do that we break the ceiling each and every time mo re go ithutileng thata re fedile go tshamekela mo Pihu. Game number 1 nearly a bit challenging because ne re tshwanetse ba to tshwara gore Pihu e hokela kae bolo eng kae betsa yana nka e dira yana gore e ska wela ka coating ya re tutile go le gontsi dikgetsano tseo tse nneng le ko Morocco go tswa Seetebosigo a le 12 go tsena a le 23 e ne le tsone tsa bofelo go dirisiwa go iponela phata go metshameko ya Olimpiki tsa monongwaga. Khomzo Sefako, BTV Sport, Gaborone.
ha re leba jaanong tsa kgaisano ya COSAFA setlhopha sa Kenya se eteletse pele Group B ka dintlha di le 3 morago ga go fenya setlhopha sa Zambia ka dino tse 2-0. Dino tsa Kenya di nositswe ke Austin Odihambo le Paul Otieno. Metshameko ya Group B e a tswelela ka Sontaga jaaka setlhopha sa Kenya se tla bo se thulana le sa Comoros. A jaanong re lebe dintlhakgolo tsa motshameko wa Kenya le Zambia. Over that box. There's Atieno, sends the keeper the wrong way, and it's Kenya, the invitees, that get off to the flying start here. And Wildcat the deserving leads after a great call by the Mauritian referee, then Patrice Manazar, to a rather interesting year for the Zambians up to this point. Losing out to 1-0 to Tanzania in the qualifiers. They lost to the qualifiers. Paul in towards the far post. Oh! They've stuck it in at the Kenyans. Again, lovely work out wide on the right side, and arriving there in the nick of time from the blind side is Patrick Otieno. And Kenya giving us a shock to the system. Nice and early. Motsana wa etso gakologela re dikgaisanya tseo tsa COSAFA setlhopha sa setšhaba sa lehatshe la Botswana the Zebras le bone ba ka ko mme ba tshamekile maleka mo motshamekong wa bone ba ntlha re mo go tsaka moso letsatsi ba tle ba kopane jalo la Afrika Borwa re tla be re ntse re beile leitlho go bona gore kgaisano eo e tsamaya ka tsela e ntseng jang. Motsana wa etso dikgang tsa rena di wela ka tsela e ntseng jalo Joy Mothibi o emesejara go tla go garela ditirelo tsa tsatsi la gompieno la botlhano tsa Botswana Connect ke re nna le wena re tla kopana mo go la ka moso o tlhola sentle. Connected. Together we are tethered by a series of communicative links, allowing an interchange of information. We have connected where there was never any connection. We are happy to be commemorating 25th anniversary with the level of development that we have seen today, and we hope to continue growing from strength to strength.